Ndagushimiye cyane wowe twongeye guhurira kuri uyu murongo wa Iragwa Info. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe duhora tubana bya buri munsi uhora ukurikira ibiganiro tukugezaho, ndetse ndagushimiye nawe ugeze hano bwa mbere mwibutsa ko gukora subscribe ari ibintu by'ingenzi cyane. Urakaza neza mu muryango w'abakurikira Iragwa Info. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mukino w'ikipe y'igihugu ya Nigeria izaba yakirwamo n'u Rwanda. Ikipe y'igihugu Amavubi iraza kuba yakira ikipe y'igihugu ya Nigeria bakunda gutazira Super Eagles. Baraza kuba bakina kuri uyu wa gatanu, baraza kuba bakinira kuri stade Amahoro i Remera. Uti rero byifashe bite? Uyu munsi tugiye kugaruka ku ikipe ya adversaire, ni ikipe yitwa Nigeria. Nk'uko bisanzwe iyo umukino ugiye kuba habaho imyiteguro y'ama ekipe mbere. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yageze kare cyane mu Rwanda kuko ihagiye kwamara iminsi igera muri 3. Haje icyiciro cya mbere cy'abakinnyi gikurikirwa n'icyiciro cya kabiri kugira ngo umubare w'abakinnyi bose bari bahamagawe n'umutoza witwa Eric Chelle ubashe kuba wakuzura. Impamvu baje mu bice nuko hareba bafite imikino itari yakarangira. Reka duse nk'abacishamo amaso muri liste uyu mutoza yari yitabaje. Turemo abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bakomakomeye. Yamagaye umutoza umunyezamu witwa Stanley Nwabari, uyu nguyu muramuzi. Amagara William Trust Konge nawe kapiteni w'iyi kipe. Amagara Osai Samuel, abantu bakurikira umupira uyu muramuzi bamwita Bruno Onyemiyechi, muramuzi cyane. Elvin Basayi, ahamagara Olalua Aina na Ogu Ogua. Abo n'abakinnyi bakina badefanda izamu. Amagara Wilfried Ndindi, amagara Onyeka, ahamagara uwitwa Alex Obi muramuzi. Amagara uwitwa Papa Daniel Mustafa, uyu yakina mu gihugu iwabo cya Nigeria. Afitemo Samuel Chukwueze, afitemo Victor Osimhen, afitemo Ademola Lookman, Victor Boniface, Simeon Moses na Sadiq Umar na Nathan Tella n'uwitwa Tule Olokodale. Abakinnyi ikipe ya Nigeria yitabaje mu bakinnyi yamanukanye hano mu Rwanda twakubwira bakomeye bazwi b'amazina. Iyi kipe rero, ikipe yakoreye imyitozo ku kibuga cy'imyitozo kiri ruhande rwa stade Amahoro, kuri stade izakinirwaho umukino, ariko ni ikibuga cy'imyitozo kiri ku ruhande. Abarimo Victor Osimhen, Trust Kong kapiteni w'iyi kipe, Olo Aina, Ademola Lookman na Victor Boniface, abo bose bagaragaye n'amasura yagaragaye kuri iyo stade aho bakoreraga imyitozo. Ikipe ya Nigeria iri ku mwanya ubanziriza uwa nyuma kuko iri ku mwanya wa gatanu. Ikisabwa nta kindi, irasabwa intsinzi kugira ngo izabashe kubona itike yerekeza mu gikombe cy'isi. Yo ikibara nta kindi, irabara ikipe ya South Africa iri ku mwanya wa kabiri ikurikiranye n'u Rwanda, kuko iravuga iti nituramuka dutsinze u Rwanda biraza kuza kuba bigenda neza. Baraza kwita bakurikizaho Zimbabwe baravuga ko nibaramuka batsinze u Rwanda morale iraza kuba yazamutse, nta kabuza iyitwa Zimbabwe iri butsindwe. Mu gihugu cyabo bari gutangaza ibiki nyuma yo kwakirwa nabi n'igihugu cya Libya mu minsi yashize, ndetse bakaza kuba bagitera amaga kuko ntago baje kuba bakina. Igihugu cyabo bari kuvuga bati, bari kwerekana amafoto bavuga bati igihugu cy'u Rwanda ati ni igihugu cyiza cyane, ati reba ukuntu bakiriye ikipe yacu nationale y'igihugu, ati babahaye bisi nziza kubakira ku kibuga cy'indege byari sawa cyane, ati rwose Rwanda uri igihugu cy'umupira. Abanyarwanda bakavuga bati kwakira neza ni ingeso yacu, ati nabwo namwe ubwo muzaze tubakire. Ibyo ni ibinyamakuru byo muri iki gihugu cya Nigeria nuko biri gutangaza ku Rwanda. Reka twebwe twerekeze kuri uyu mukino. Ibivugwa ni ibihe? Aravugwa ko umukino washize u Rwanda ruka gutsinda Nigeria iwabo muri Nigeria ibitego 2-1. Muri ibyo bitego harimo igitego cya Mutsinzi Ange Jimmy. Rero ikipe ya Nigeria bikavuga ko yari yohereje abakinnyi benshi bari bisubiriye mu mashampiyona yabo, kuko baravugaga bati itike twebwe twarayibonye n'ubundi nta kintu turwanira, ati nta mpamvu yo kugora abakinnyi bamwe na bamwe nka Victor Osimhen, abarimo
Victor Boniface, abo bose bivuga ko batari bari mu mukino, ariko kuri uyu mukino w'i Kigali baraza kuba bakaniye mu gihugu cyabo. Abafana babasabye ko baramutse batabonye itike yerekeza mu gikombe cy'isi rwose nta kintu uyu mwaka waba ubamariye, kandi nabo nta kintu baba batumariye nk'abakinnyi bakina i Burayi. Ati rero gupfa no gukira iyi tike yerekeza mu gikombe cy'isi igomba kuboneka. Abarimo Ademola Lookman bagiye bizeza abafana intsinzi, abarimo Victor Boniface, abarimo Victor Osimhen, abo bose ni abakinnyi mpuzamahanga b'ikipe ya Nigeria bakina ku mugabane w'i Burayi. Uko urutonde ruhagaze, u Rwanda rurayoboye rufite amanota 7 mu mikino 4, ruzigamye ibitego 2. South Africa iri ku mwanya wa kabiri mu mikino 4 ifite amanota 7, izigamye igitego 1. Benin yo ku mwanya wa gatatu ifite amanota 7 mu mikino 4. Ayo ni amakipe atatu yose anganya amanota, ariko u Rwanda rukazigama ibitego byinshi, ruzigamye ibitego 2. Ku mwanya wa kane hari ikipe ya Lesotho n'amanota 5 mu mikino 4 ifite igitego 1 izigamye. Nigeria nkuko nabikubwiraga iri ku mwanya wa 5 n'amanota 3 mu mikino 4 ifite umwenda w'igitego 1. Zimbabwe ya nyuma ifite amanota 2 izigamye, nta gitego izigamye, ifite umwenda yo mu mikino igera kuri 4. Nizere ko wamaze kugura tike yawe uzaboherekeza ku kibuga. Nigeria ikaza kuza kuba itsinda u Rwanda, irahita igira amanota agera kuri 6. Urumva ko u Rwanda ruraza kuba rukirusha Nigeria, maze mu gihe South Africa iraza kuba yatsinze iraza kuba igira amanota 10. Urumva ko iraza kubirusha amanota agera kuri 4 iki gihugu cya Nigeria. U Rwanda ruramutse rutsinze Nigeria ruraza kugira amanota 10, amahirwe araza kuba yiyongera. Mu gihe rwaza kunganya nabwo ntabwo biza kuba ari bibi cyane, ko ruraza kuba rugira amanota 8. Mu gihe Benin iza kuba yatsinze, urumva ko iraza kuba igira amanota 10, iraza kwita ica ku Rwanda. U Rwanda bitewe na zirita ziri buve kuri uyu munsi w'iyi mikino rufite kwisanga ku mwanya wa 3. Byumvikana neza ko icyo u Rwanda rusabwa ruramutse runganyije ni inota rimwe ryiza rukaza kwitsindira Lesotho, kuko nabo bazakinira i Kigali, rukaza kuba rwuzuza amanota 11. Nyamara u Rwanda rufite amahirwe yo kuza kuba rwerekeza mu gikombe cy'isi. Ntawamenya, wowe urabyumva ute? Ya muri comment utubwire, kandi wibuke gukora subscribe. Wakoze cyane kudukurikira.